Dobrodošli u Espresso intervju. Današnji gost je predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Milorad Dodik. Gospodin Dodik, hvala što govorite za Espresso. Hvala vama što ste mi ponudili i pozdravljam vas i vaše gledalce. Hvala vam. Prošlo je 5 mjeseci od kako ste u Sarajevu, od kako ste predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ajde da počnemo od toga da nam otkrijete šta se to zapravo promijenilo u Sarajevu vašim dolaskom. Da li je sve ostalo na zastavi Republike Srpske koja je konačno ušla u zgradu predsjedništva ili je ipak bilo drugih pomaka? Naravno da je bilo. Promijenili smo odnos. Ova kriza može se tumačiti time. Strah od promjene prije svega bošnjačke političke elite koja želi da ima tamo podobne Srbe, odjednom suočavaju sa ljudima koji nisu baš spremni i koji imaju stav i koji po njihovim procjenama imaju veću energiju i veću čak izborni potencijal. Ja sam dobio najveći broj glasova od svih njih koji tamo su u predsjedništvu. Moja partija, odnosno ekipa oko moje partije i drugih partija je napravila najkonzistentniju sada većinu srpsku na nivou BiH, mislim od kad postoji Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Znači, od 5 poslanika koji idu u Domu naroda, čija je moć da sve odluke i nijedan zakon, dakle nijedna odluka na parlamentu u predstavničkom domu ne može proći ako ne dobije potvrdu Doma naroda. Znači njih 5 odlučuju bukvalno o sudbini svake odluke i zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Od njih 5, 4 iz moje partije, iz SNSD-a, to se nije desilo. Time su nekako doskočili strancima koji su rekli da je od 5 većina, znači prosta većina, on su rekli da je 4. I to je ostalo zapisano, to ne možete da promijenite, ali Bošnjaci neće. I mi smo stalno imali problem da je naša delegacija bila sastavljena iz nekoliko političkih partija. Sada imamo, evo, ti 4 koji apsolutno odlučuju o svemu u Dom naroda iz SNSD-a. I to su sve promjene koje one ne mogu da svare i u suštini prave te obstrukcije, jer njima su najpodobniji oni koji su do sada bili i njih pokušavaju održati što je duže više. Moguće kako bi potrošili neki naš mandat i našu neku vrstu legitimnosti. Naravno, ono što smo mi učinili, ja činim kao sada predsjedavajući predsjedništva, da ponešenjem jednu poruku da treba neke stvari da uradim. Kao što je recimo roaming Bosna i Hercegovina, zato što je to blokirao BiH Telekom iz Sarajeva, je odbila da potpiše regionalni sporazum o jeftinijem roamingu kao preduslov za smanjenje i ukidanje konačno cijene roaminga i za zemljama Zapadne Evrope. I to je postao ozbiljan problem. I onda smo sjeli u predsjedništvo i ja sam insistirao na tome da se to donese. Obavijestio sam javnost ko to neće, a to je veoma osjetljivo pitanje, znate. A ko to neće? Tako da su pod pritiskom neke vrste javnosti i ostali u Sarajevu morali da prihvate to i evo juče u Beogradu potpisan sporazum o regionalnom roamingu. Već od 1.7. ide 27% jeftiniji roaming za sve. Do kraja godine to će biti gotovo ukinuti između zemalja regiona, a za 2 godine i sa Evropskom unijom. Tako da, eto, te neke pomake pravimo. Znate, Bosna i Hercegovina je zemlja koja je stvorena da bi se neki zapadni nedovršeni političari ili oni koji kreću u karijeru pokušali da se vježbaju tu. Zato Bosna i Hercegovina djeluje potpuno paralizovana što se tiče lokalnih političkih elita, a onda naravno dođemo mi iz Banja Luke, iz srpskog naroda i promijenimo taj odnos. Znate, za nas ambasador koji se pojavi negdje uopšte nije važan kao što je to bio važan prije. Znate, oni su odlučivali o svemu, skupi se ambasador zapadnih zemalja i onda odluče šta treba da se uradi i onda pritisnu. Ako nećete da to uradite, onda visoki predstavnik smjenjuje. U tim okolnostima sam preživjeli. Jedan od ozbiljnih uspjeha u politici koji ja, tako mislim i ja osjećam, jeste što smo u nemogućim uslovima uspjeli da preživi Republika Srpska, za koje je bilo namijenjeno da bude devastirana, da bude svedena na nulu, praznu ljušturu. Dakle, čitava politička i vojna, vojstvo i elita u ratu i poslije rata je bila, oni u ratu kriminalizovani zbog rata, a ovi poslije rata zbog raznih navodnih priča o kriminalima, korupcijama i ne znam nija čime. Čime su i mene čak u jedno vrijeme proganjali, vidim da u zadnje godine niko ništa ne govori. Odjednom sam postao Marija Djevica što se toga tiče. U svakom slučaju, dakle, uspjeli smo da preživimo sve to. Danas ste ovdje u centru vlasti Republike Srpske, u vlade. Ovo je napravljeno za vrijeme moje vlasti. Dakle, danas smo vodeći faktor u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini se ništa ne može desiti
Nijedna odluka za, ani protiv ne može bez Milorada Dodika i njegove političke strukture. I to je ono što ja zovem politička reprezentacija u Sarajevu. Ali moram da se tu vratim na ono što ste rekli da su ambasadori do sada odlučivali, da kažem, vukli sve konce. Često je Milorad Dodik bio na udaru tih ambasadora baš zbog te čvrstine kojom rukovodite Republikom Srpskom i zbog, da kažem, što ne date na Republiku Srpsku i da se ruši njen integritet. Kako se sada stvari stoje i kako sada, da kažem, gledaju na Milorada Dodika kada je on u Sarajevu i predsjednik predsjedništva? Jednako i možda i više me ne vole to što se desilo. Ja sam pobjedio i njih, pobjedio ovdje opoziciju i dobio najveći broj glasova za člana predsjedništva u istoriji. Niko nije dobio više. Svi ljudi koji su kandidovali, ja sam dobio najviše ili tu jedno od najviše. U svakom slučaju, on to ne vole, ali moraju da istrpe na kraju. Moralo se da se priznaje, ja sam inaugurisan za člana predsjedništva. Bilo je tu svakakvih namjera, da se onemogući inauguracija, da se svašta živo izmisli, da se nametne. Naravno, među Srbima nije teško naći neke koji će kreirati takvu priču, ovom ili onome. Naravno, eto, sada moraju. Dakle, ja njih ništa manje ni više ne mrzim jer volim iz tog razloga. To je njihov posao da podmeću, da svaljuju, da dezintegrišu, da destabilizuju državu gdje se nalazi i većina od njih, pogotovo iz ovih malo većih zemalja sa zapada, to uporno radi, kao što su Britanci, pa i Amerikanci, pa neki zapadni zemalja. I ne treba, samo je glupi političar ovdje na Balkanu može vjerovati u njihovu dobronamjernost. Dakle, oni imaju svoje interese, kao što bi mi trebali imati svoje interese. I to mora da bude mjera. Dakle, ja se ne libim da njima sve kažem. Ja sam jednom bio u prilici prije pa možda i 7-8 godina, kad je dolazio ovdje britanski ambasador, ja sam rekao, dobar dan, znam da ste došli da radite protiv nas. A on gleda, ne može da dođe sebi. I on ne voli da to njima neko kaže, naravno. U svakom slučaju, dakle, danas se suočavaju s činjenicom da sam ja predsjednik Bosne i Hercegovine u ovih 8 mjeseci prvi i član predsjedništva. Stvar funkcioniše tako da trojica u predsjedništvu, ja ne mogu da donesem nijednu odluku. Ja sam 1/3 u tome. Ali ako sam ja predsjedavajući, onda se vam predstavljam. Ja sam taj koji se pojavljuje, ja sam taj kome pripadaju protokolarne i druga pažnja. Sad, njima bi bilo veoma neugodno, znate, da jedan predsjednik države kaže nekom ambasadoru doviđenja prijatno, ili da ga ne želi da primi. Pa dugačak je red, oni koji čekaju da dođu. Hoće li ga dočekati? Pa vidjet ćemo, zavisi od mojih obaveza na kraju. Možda ćemo napraviti jedan zajednički skup, pa ćemo im svima zahvaliti. Sve odjednom da primite. Moram da vas vratim na tu inauguraciju. Kada ste izabrani za predsjednika predsjedništva, po Sarajevu su odmah krenule priče, evo Dodik unosi zastavu, postavlja Kusturicu za savjetnika, on je došao da sruši Bosnu i Hercegovinu. Kako gledate na te komentare? Moje odlično iskustvo ovih 5 mjeseci je to što ta priča o tom kako mi ručimo Bosnu, mila majka ili mala maca, kako bi narod rekao, kako to ruše Bošnjaci. Zavađeni između sebe, zakrvljeni, do patološke mržnje između sebe. I oni nađu uvijek neki izlaz da se okupe oko mržnje prema Srbima. I to je ključno pitanje kod njih. Za razliku od mene, ja nikog od njih ne mrzim. Ja njih samo gledam kao svoje političke konkurente i u značajnoj mjeri protivnike. Ono što je njihova ideja da sve politike grade na tome da bi nametnuli drugima svoju volju, to nije moja politika. Moja politika je da pokušamo da održimo prije svega mir i stabilnost. I to je primarno. Politički procesi, onako kako se budu dešavali, moraju da budu u funkciji mira i stabilnosti. Ja nisam ratni lider, ni to da sam htio, mogao sam da budem u ratu. Bio sam političar u to vrijeme, imao 20 i nešto godina, 30 godina imao kad je počeo rat. Bio sam rezervni oficir Pišadije iz Bileće i mogu sam da na kraju tog rata budem general. Eto nisam. Ja, dakle, nisam taj čovjek. Ali ja jesam uporan i nezaustavljiv borac za interes srpskog naroda i ja ne želim ni jednu milimetar. Za mene ne postoji konsenzus na priči o tome da se ugrozi srpski nacionalni interes. Zato nema konsenzusa. Ja sam bio u Americi gdje je meni Nikolas Brns tvrdeći da treba da prihvatim neprihvatljivo u smislu da se odreknem imena Republike Srpske, da prihvatim da se bira jedan predsjednik i da predam policiju u Sarajevu, rekao, kaže, to je nacionalni interes Sjedinjenih Američkih Država. Ja kažem,
to nacionalni interes mog naroda da ovo ne prihvatim. A on meni kaže, ali to me ne zanima. Vaš nacionalni interes ne zanima. Ja kažem, ne zanima ni mene vaš nacionalni interes. Dakle, dođete u situaciju kad morate da odgovarate i to naravno ljudima, onda sam rekla Dodik je drzak. A to njihov zahtjev uopšte nije drsko. To je ponižavajuće, to je sahrana. To sam pitanje kad treba doći na 40 dana. Dakle, u tom smislu morate da imate jasnu odluku o tome šta radite. Prema tome, kompromisa na tom da se ugrozi srpski nacionalni interes. Ja mislim da je on ugrožen za činjenicom da je ostala Bosna i Hercegovina. I da je u tom pogledu ona napravljena tako kako je napravljena. S namjerom, kratkoročnom i dugoročnom, da se devastiraju sve nadležnosti i naša prava naroda da živimo na ovim prostorima. I to nije stvar ove aktualne generacije, ni zapadnjaka, niku. To je priča koju još davno Britanci kontali kada je padala Otomanska imperija i rekli ključni naš cilj je na Balkanu da ne stvori se jaka srpska država. I to se ponašaju i dan danas tako. I oni koji dolaze ovdje kao ambasadori iz tih zemalja, on uče po tim knjigama koje je davno napisane i strategijama. Tako da mi pobjeđujemo to nekako. Znate, ja bez razloga ne želim da sada iznosim kao slavodobitno da se ponašam. Ali evo, sama činjenica da egzistiramo. Evo u Banja Luka, ne znam kad ste zadnji put bili, pokušavamo da održimo. Banja Luka je dinamičan grad, lijep. Čist, ima u sebi sve više radnih mjesta. Moram da vas prekinem. Ovih dana slušamo ponovo hajku na Milorada Dodika i na vladu Republike Srpske kako se uvodi takozvana, kako oni kažu, policijska država. Evo, Dodik uvodi policijsku državu jer planira da uvede zabranu slikanja javnih ličnosti policajaca na delu, a sve povezano sa slučajem Davida Dragičevića. Kako gledate na to? Davida Dragičević, ta priča je već ja sve rekao toga. Ako trebaš neki moj odgovor, zato uzmi moje citate iz ranijih perioda. A što se toga tiče, slušajte, prije 5-6 godina bio sam u Čikagu. I išao sam s nekim prijateljima do nekog restorana koji je na periferiji, nekog poznatog restorana, ne znam kako zove. I odjednom sam čuo samo jednom zvrknula sirena policijskih auta. Ja sam počeo da okrećem, a ovaj moj koji me vozio, prijatelj, kaže predsjedniče, gore ruke, nemoj da se okrećeš. Ja sam morao da stavim ruke ovako, na onu platformu ispred suvozača, a vozač je ruke stavio na volan. A policajac koji nam je pristao već je držao pištolj u ruci. Sa ovlaštenjem ako procjeni da mi njega ugrožavamo da puca. Ne mi, ne bilo ko u Americi, to vi znate. I sad ti nama dođe ovdje i drže priču, hoćemo mi donijeti zakon za ovakav ili onakav. Ne može, ovdje je napravljena priča da Zapad je pretjerao u tim svojim stvarima, pa evo vidite šta se njima dešava. Nemo, policajac svakoj državi je država. Ti dirneš policajca, dirneš državu. I to ne može biti drugčije. Ja sam tu školu učio, ja nisam učio u njihovu školu. Da neko može da dođe do pljune policajca i da policajac sam se obriše i ide dalje. Ne može. Znate, ja nisam za to. A zašto bi neko imao pravo da to radi, a policajac da ne reaguje? Dakle, u tom pogledu, zamislite, kakvi su to apsurd. Sad su odjednom tema broj 1 postala ovdje priča o tome zakonu, a ista Evropa donosi pravila vezano za zabranje širenja raznih vijesti i ostalo. Čekajte, stanite, o čemu se ovdje radi? Koliko ga ovdje zeza? Što vi hoćete? Da ja vam nešto odgovorim? Ne, da odgovoram ništa. Ja se ponašam u skladu. Evo mi ćemo uzeti. Hoćete da uzmemo američki zakon o policiji pa da ga ovdje prepišemo? Da policajac kad ga pogreši poprijeko da ima službenu dužnost da može ako procjeni da puca u vas. Ali to? Hoćete taj zakon da vam donese? Pa to piše u američkom zakonu o policiji, ali tako? Pa to svi znaju. I sad vi došli napravili meni priču ovdje, hoće li se nešto slikati? Ne treba zloupotrebljavati. Ima i policajaca koji loše rade svoj posao. Ima i tih ljudi, ima i betangi u policiji. To niko ne kaže, i u državnoj upravi ima. Ali izvinite, ovdje sva što se dešava, ovdje se ovo je pretjeralo svako vrstu mjere. Sav se svijet promijenio zbog toga. I zato Evropa sada ide i donosi zakon o zabrani širenja lažnih vijesti i mnogo čega drugog. Mi ćemo taj zakon Evrope prepisati. I kad ga mi stavimo na dnevni red, opet će se neko pojaviti da kaže šta će to? Ajde pitaj Brisel šta će to. Dakle, niko ne ugrožava ni novinara, ni bilo koga. Treba vratiti dostojanstvo novinarskoj profesiji. Vrati u analitiku, vrati je... Znaš šta su dnevne vijesti i brze vijesti? Ja sam završio fakultet političkih nauka, ja znam šta je novinarska vijest. Na koliko 5 pitanja, odnosno moraš da odgovoriš što je to. Ako su analitici, onda imaš pravo da izneseš svoj stav. A za taj svoj stav moraš da odgovaraš. A ne da kažeš ljude, da svašta izmišljaš, da lažeš, da petljaš.
da si priučen za te stvari, da službenik obaveštene službe sa zapada i da se to smatra vrlinom, a ti ugrožavaš ovde zajednicu gdje živiš. Pa naravno da ne može. Ja, dakle, sam protiv zloupotrebe bilo čega, ali isto tako sam za to da se zaštiti i obezbedi dostojanstvo policijskog radnika i državnog službenika u svakom slučaju. Evo, nek bude, ja slažem da novinari budu u rangu državnih službenika. Da i oni dobiju status. Jeste, pa da vidimo, eto, da i njih neko može da slika. Znate, imate ovdje u Banja Luci nekoliko novinara koji su postali bogataši na pričama o tome kako se ovdje dešava kriminal. Imaju dobre stanove, kuće, imaju aute, mijenjaju se često aute, oblače se najbolji brendovi, oblače se, putuju, zimuju, idu 3 puta na skijanje, idu 2 puta na more u toku ljeta. Evo, mene niko nije pitao, ja ne idem na skijanje. Moj najduži odmor je u mom mandatu bio od četvrtka do ponedeljka prije 3-4 godine. Nikada odmora, nikada ničega. I neko misli da je to privilegija. Nije privilegija. Otkud te privilegije da ideš na skijalište, zna se koliko je novinarska plata, kod da je to teško izračunati. Odakle odjednom da može? Možemo i mi svašta pitati, nije to problem. Hajde da napravimo društvo u kome će se odgovarati. Ovo će neko vjerojatno sad proglasiti da je napad na novinara. Nije, nikoga ja nisam napao. Ja sam napao pojavu. Evo, ja vjerujem da i vi znate neke vaše kolege koje je tako dobro i moćno žive. Odjednom se pojavi neki da odu 3 mjeseca budu na nekim studijama u Britaniji, pa kad Milorad Dodik pomene ime i prezime, otkud on tamo, onda kaže, to je klevetanje države gdje su on bili i tako dalje. Nisu, moje pitanje kao predsjednika, odakle vi tamo šta to radite tamo? Ja to imam pravo da pitam. Ko što on meni ima pravo da pita? Ja ne bježim od nijednog pitanja, ali isto tako ja nisam nesklon da pitam. Jeste dobili odgovor nekad? Naravno da nisam. Dobio sam intervenciju neke ambasade koja je rekla da se to ugrožava i novinarske slobode. Znate, čekaj, imam i ja neka svoje ljudske slobode. Kako to moguće da sam ja sam predmet ili mi napada, ozbora? Sad sam ja manje to. To je očigledno, vjerojatno će to ponovo vratiti, ali prije 4-5 godina se nije moglo živjeti. Kada smo kod tih napada, često vas napadaju zbog vaših izjava da kažem da Banja Luka non stop je okrenuta ka Beogradu i da gleda ka Beogradu i da vašu izjavu citiraju. To samo govori da sam ja normalan čovjek. A u šta bi gledala? A u šta bi gledala, majka? Da neće Sarajevo gledati ili u Zagreb možda? A mi smo ovdje Srbi, mi smo pripadnici jednog velikog, istorijski velikog naroda koji je prošao u prošlom vijeku golgotu stradanja u velikom ratu, u Drugom svjetskom ratu, pa i u ovome zadnjem građanskom ratu na ovim prostorima, prije toga u Balkanskim ratovima. Mi smo u prošlom vijeku 16 godina ratovali, 18 godina protiv našeg naroda bile uvedene sankcije, razni oblici sankcija protiv ovog naroda. I ovaj narod je to sve preživio. Šta da ja, u koga ja da gledam? Šta da gledam? A mene Sarajevo u ničem ne privlači. Ja kad mogu, ja nikad tam ne baš. Ali eto, obavljam tu dužnost, pa moram dođeti. A išao svaki dan u Beograd. I šta sad? Šta sad ja to trebam da glumim ovdje? Ja nisam političar koji glumi sad da ja kažem, znate, pa eto, ima to. Nema, za mene ništa posebno što me privlači u Sarajevo nema. Nije me privlačilo čak ni prije rata. Želim da vam pokažem nešto. 2017. godine ste u jednom intervju nacrtali ovu mapu ovako, Republiku Srpsku i Srbiju. Da li danas se slažete da to bude takva mapa? To će biti jednog dana. Nemoj da šta podvališ ovdje. Ne, taman posla. Evo, pročitajte dobro. Da. Vi ste jednom to engleskom novinaru tako nacrtali. Dobro, bit će i ovo ovdje malo, ove Crne Gore, to će se vjerovatno neće ovako biti uvijek. Znači, mislite da će i ovaj... To je prirodna stvar. To je prirodna stvar. Ta vrsta neke integracije tih prostora mora postojati. Dakle, ja nikada ne bi se odrekao, recimo, Republike Srpske i njenog kapaciteta i autonomije, čak i državnog kapaciteta koji treba povećati, ali svakako bi to bilo... Nama često dođu i kaže, pa znate, ima složenih zemalja u Evropi koje funkcionišu. Pa nam navedu primjer Austrije, pa nam navedu primjer ove, kako se zove, Njemačke. Naravno, ne govore o Belgiji ili Švajcarskoj. Da, u tome je isti narod. Isti narod, znate. Bavarska je veoma... Bavarska ima svoje predstavništvo u Briselu. I njihove pokrajine to imaju. Kad mi pomenemo pitanje predstavništva u Briselu, onda se digla ozbiljna galama kad smo mi to formirali, ja kad sam bio predsjednik vlade. Zašto? Izvinite, zašto? Prema tome, a zašto mi ne bi mogli da budemo jedan dio integrisanog prostora u tom pogledu?
A zašto je to zabranjeno o tom govoriti? Znate zašto je zabranjeno? To sam ja naučio u policiji. Kada bi za 10 godina došao neki političar poslije mene i rekao to je trebalo, onda će reći pa to nikad nije tražio, evo ja tražim. I znam da neće se desiti sada, ali sam siguran da u ovom vijeku, da ovih 10, 15 ili desetljećima, da će se stvoriti uslovi za srpsku nacionalnu integraciju i tu bi trebalo biti pametno. Dakle, ono što mi željeli jeste to. Naša politička želja je to. Šta je sa pisanjem deklaracije? Nekako mislim da je to došlo do malo ovi iz Brisela i neke drugi su to malo nešto zaustavili. Nismo mi odustali od toga, ni Vučić ni ja. Ali evo, mislim da je za političare uvijek važan kontekst. Znate, nikad ne smijete promašiti kontekst u donošenju neke odluke. Mislim da je to jasno. Ostalo, taj život s te deklaracije se živi. Mi smo u ovoj školskoj godini koja dolazi imat ćemo jedinstveni nastavni program u školama i integrisat ćemo i uopšte i visoko obrazovanje po nivou strukture izučavanja i naša istorija će ono što uči dijete u Kraljevu, bit će isto koje će učiti ovdje kod mene u Banja Luci. I to sasvim normalno, mislim, isti narod. Šta su od mene uzeli i nametili neku istoriju u kome su oni srpski neprijatelji odjednom postali junaci kod Bošnjaka, ja da to učim. Pa to mi znamo, ne zanima me. Ja ne da učim njihova imena. Ja imam svoje istorijske junake i ja hoću da moja unučad, kojih imam 6, ona je uče po onome što stvara jačinu njihovog srpskog nacionalnog identiteta. Ja nisam po svom političkom opredjeljenju globalista. Ja sam suverenista. Ja smatram da narod mora u političkom smislu suvereno vlada teritorijom gdje živi, kao što je to pribavilo sebe Amerika, Britanija, Njemačka i neke druge zemlje koje jesu velike. Ja mislim da svaki narod, bez obzira na veličinu, ima pravo da na svoj identitet, na prostoru gdje živi, na teritoriji gdje se organizujemo kao država ili neka druga politička zajednica i da u tom pogledu ne bi trebalo da imamo problema. Često ističete dobre odnose sa Beogradom i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Koliko su zaista ti odnosi dobri i kako ih komentarišete? Ja želim da kažem, to sam nekoliko puta govorio, dakle, bilo je nastojanja i drugih, i ranije, i Koštunica, i Tadić, i dolazi ovdje i pokojni Đinđić u pokušaju da rehabilitujemo odnose ovdje sam nije dolazio u Banja Luku Slobodan Milošević, svi ostali bili tu. Ali ja moram da kažem da u zadnje vrijeme imamo najveći broj projekata. Danas, od pomoći Srbije koja je plasirala preko 30 i nešto miliona eura u zadnjih godinu, 2 dana, u sve jednoj opštine, imamo 63 opštine, radimo neki od projekata koji Srbija radi. Vjerujete, to nije samo važno da li ćete vi dobiti neki vrtić, što jeste, rješava neki problem, nego je to ima značaj mit, da je to Srbija dala, da je to došlo iz Srbije, da je Srbija to napravila. I mi pravimo bukvalno, ne spomenike, ali pravimo još jaču vezu između toga, jer to ljudi, mi znamo, svi ovdje znaju da su i u Srbiji postoji problema. Niko nije Srbija na Mars, pa da mi ne znamo gdje je i šta je. Ali i opredjeljenje da predsjednik Vučić kaže moramo to pomoći našem narodu, govori o tom da je to poruka. Mi smo zajedno, mi smo jedan narod, mi želimo da živimo tu i pomažemo se. I da u tom pogledu taj obim pomoći, razumijevanja čak i političkoga, nikada nije bio veći. Ja ne kažem da to drugi prije nisu činili, ali iz nekih konteksta, razloga, ovih ili onih, bilo je to malo skrajnuto. Ne treba kriti činjenicu da je u Beogradu prije 10 godina, 15 godina, isto tako ambasadori su bukvalno odlučivali, ne samo o tom šta će se raditi, kakav će biti sastav vlade. Danas je vlast Aleksandra Vučića potpuno suverena, legitimna i nama je drago što on osjeća na taj način potrebu da pomogne Republici Srpskoj u okviru onoga što mi zovemo specijalne veze, ali mi bi to više zvali bratske veze, nek specijalne. Ne treba i nama specijalne veze sa Srbijom. Mi smo u bratskim vezama koje žive, životnim vezama. Mnogo odavde iz okoline Banja Luke, još onoj kolonizaciji nakon Drugog svjetskog rata je na selo Vojvodinu. Imate odavde preko 1,5 miliona ljudi koji imaju neku poveznicu sa teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ljudi koji danas žive negde tamo u Srbiji. Njihove veze s nama nisu prekinute. A i naravno i drugi i mnogi poslovne veze i ljudske veze tako. To je način integracije na koji mi mislimo
treba da idemo dalje. Vučić je zaista učinio mnogo i ja sam mu zahvalan. I ne mogu da promaknem ni jednu ovakvu priliku da ne iskažem to zahvalnost i da vjerujem da upravo ta poruka koja se nama šalje, kao još jedna koja je veoma ozbiljna, a to je koju Vučić, možete ga naći u javnim nastupima, a uvijek će vam to reći. Mi nećemo dozvoliti da Srbe di god, pa i ovdje, neko je učinio Oluji kao što je uradio u Hrvatskoj. To je ozbiljna obaveza Srbije koju je Vučić preuzeo. Ali mi to vjerujemo. Mi vjerujemo u to. I osjećamo sigurniji. Mi smatramo da to niko do sada to nije rekao. Izvinite, Slobodan Milošević nije poduzeo ni jednu mjeru kad se dešavala Oluja. Ni jednu mjeru nije poduzeo. Zašto je to tako? Ko će sad, to je istorija, to treba izučavati. Dakle, Vučić bez jednog oklijevanja je učinio da Republici Srpskoj pomogne. Neću zaboraviti nikad. Šta god neko misli u Srbiji, kogod misli, šta god ne govori, što hoće. Dakle, Vučić je u jednom trenutku kada je nama stranci, kako on upravljaju? Upravljaju tako što se onemogućite da nešto radite. Pa je izabrana ta nesretna ekipa u Sarajevu Srba koji su krenuli da blokiraju Republiku Srpsku. Pa projekat MMF-a o stabilizaciji nismo mogli da dobijemo novac, a stigle obaveze. Znate, to je kao u preduzeću ili u kući. Kad dođu veće obaveze, nešto imate prihoda, naravno da je problem. I onda smo mi zamolili predsjednika Vučića da omogući da se kupe obveznice koje će emitovati vlada u iznosu 25 miliona eura i to je uradila Poštanska štedionica, ali tako? To je ključni bio moment za našu stabilizaciju, kao što u jednom vremenu kupovina Telekoma, dok je Koštunica o tome odlučivao, za nas značilo stabilnost. Tako i ovo bilo. Dakle, ali ovo, znašte šta je ovo bilo problem? Zato što niko nije do tada, niko nije kupio obveznice izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine vlasti Republike Srpske. I to nam je poslalo jednu ozbiljnu poruku.